Ulu kita prende ona letra F, honinha son. Agora, mai ita repete temi son hamutuk, molok aprende letra fon. Fatuk, fahi, fitun, faru, fehu. Tuir mai, ita se aprende letra fon, honinha son. Ita nia letra lorong ohinyang mak letra X. Nia son mak sh. Temi tuir sh. Pronto, mai ita hananu hamutuk son sh. She's dog sweet bamai, nya halo baru lulus, nya alin to baladiak, nonya mama deha. Shh, hamo suson. Shh, 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 shh. She's dog sweet bamai, nya halo baru lulus, nya alin to baladiak, nonya mama deha. Shh, hamo suson. Shh. Furaklos. Tambah imi hatene ona son sh. Agora, mai ita temi narang objeto sira nebe nia narang hahuho letra X, noni nia son sh. Chapéu, chinelos, chá, chave, chupeta. Capaz, los? Agora, ita se buka letra X bot iha livro larang. X bot. Agora, ita se buka letra X kik iha frase ne. X kik, X kik, X kik, X kik, X kik, X kik. Tambah imi hatene ona letra X, mai temi hamutuk son sh. Parabéns! Imi hotu bela temi son sh. Hodiak nalos! Keta haluha, lai